खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियार बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे फैबाय थानाय समाव बिटिसि आव 100% बिपिएफ राजखान्थि हानजायानो देरहानानै सरकार दागोन। যেহেতু অকলে হব আমি বিপিএফ জিকাটো বা সরকার বনাটো কাটা 100%। बे समाव हाग्रामा महिलारिनि बाथ्रा गोख्रों दाबि खालामदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव फैबाय थानाय समाव बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव देरहानानै सरकार दागोना रोखा होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव बिजेपि राजखान्थि हानजाया नैथि पजिशनाव दङ। थामहिनबा बिथाङा बुंथिदों जे बिपिएफ राजखान्थि हानजाया सेथि पजिशनाव दङ, नैथि पजिशनाव बे समाव बिजेपि राजखान्थि हानजाया दङ आरो थामथि पजिशनावसो बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया दङ होननानै बाथ्रा बुंदों। आथिखालनि राजखान्थि हानजाखौ बिथाङा बुंथिदों जे बिपिएफ राजखान्थि हानजाया सेथि पजिशनाव, नैथि पजिशनाव बिजेपि राजखान्थि हानजा आरो थामथि पजिशनाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजा। আমি যেটো জানো বিজেপি পজিশনটো আজিৰ দিনত বিপিএফৰ নেক্সটতে বিজেপি এন্টায়াৰ বিটিসিৰ যেটো পলিটিক্স राजनीति इउपिपिएल 0 आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे एमपि बिसायख'थियावबो जों जेनाखै आरो बाय इलेक्शन थामहिनबा उफ्रा बिसायख'थि बे उफ्रा बिसायख'थियावबो जोङो जेनाखै। মই কথা দিছো এমপি ইলেকশনটো আমি জিকিছে, এমপি ইলেকশনটো আমি জিকিছে, ওই বাই ইলেকশনটো আমি জিকিছে। बिपिएफ राजखान्थि हानजाया जेनाखै होननानै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। नाथाय जों बयबो मिथिगौ जे थांनाय बिसायख'थि थामहिनबा एमपि बिसायख'थियाव इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया देरहासारदों आरो गुबुन फारसेजों बे समाव बाय इलेक्शन थामहिनबा उफ्रा बिसायख'थि एमएलए सेगमेन्टनि थाखाय बेवहाय इउपिपिएल राजखान्थि हानजानिनो निर्मल कुमार ब्रह्मआ देरहासार जादों जों बयबो मिथिगौ। नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे जोङो 15 बोसोर राजखान्थि हानजायाव दङ, जोङो जेनफेराखै होननानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बिथाङा बे समाव बुंथिदों जे फैबाय थानाय समावबो जोङो जेना आरो देरहासारगोन आरो बिटिसिखौ जों सासन खालामगोन आरो खुंगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आरो हाग्रामा महिलारिया गोख्रों दाबि खालामदों बिथांमोना हायोब्ला हारसिं बिसायख'थि गेलेनो थाखाय बाथ्रा बुंथों। इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया हारसिं गेलेनो थाखाय बाथ्रा बुंथों, मानोना बे समाव बिजेपि राजखान्थि हानजायाबो हारसिंनो बिसायख'थि गेलेनो थाखाय थियारि जादों। नाथाय इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया दिनैनि खालाराव बुंनो हायाखै हारसिंनो बिसायख'थि गेलेगोन। नाथाय बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजाया हारसिंनो गेलेनो थाखाय थियारि आरो फैबाय थानाय समाव 100% देरहानानै बिटिसि आव सासन खालामगोन होननानै सिमां सुजुदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। মই ক'ত হাৰিছো এমপি ইলেকশনটো আমি জিকিছে, এমপি ইলেকশনটো আমি জিকিছে, ওই বাই ইলেকশনটো আমি জিকিছে। এতিয়া আমি অকলে নির্বাচন খেলি বলে কওকচোন একবার পারে নাকি সাহস আছে নাকি? কিন্তু বিজেপি নিজে আরামসে কই ললে। এটা তো ইউপিপিএল অকলে আছে, জিকাই পেলাই দেখাওকচোন এইবার। আমি 15 বছর 20 বছর জিকি পেলাই আহি আছো, আমি হারা নাই। হয় এমপি ইলেকশনত আমি হারিছো, যেহেতু অকলে হব আমি বিপিএফ জিকাটো বা সরকার বনাটো কাটা 100%। আমি যেটো জানো বিজেপি পজিশনটো আজিৰ দিনত বিপিএফৰ নেক্সটতে বিজেপি এন্টায়াৰ বিটিসিৰ যেটো পলিটিক্স রাজনীতি ইউপিপিএল 0 হাৰিছো। মই ক'ত হাৰিছো এমপি ইলেকশনটো আমি জিকিছে, এমপি ইলেকশনটো আমি জিকিছে, ওই বাই ইলেকশনটো আমি জিকিছে। মই ক'ত হাৰিছো এমপি ইলেকশনটো আমি জিকিছে, এমপি ইলেকশনটো আমি জিকিছে, ওই বাই ইলেকশনটো আমি জিকিছে। এতিয়া আমি অকলে নির্বাচন খেলি বলে কওকচোন একবার পারে নাকি সাহস আছে নাকি? কিন্তু বিজেপি নিজে আরামসে কই ললে। এটা তো
ইউপিপিএল অকলে আছে জিকাই পেলাই দেখাওকচোন এইবাৰ আমি 15 বছৰ 20 বছৰ জিকি পেলাই আহি আছো আমি হাৰা নাই হয় এমপি ইলেকশ্যনত আমি হাৰিছো যেহেতু অকলে অকলে হ'ব আমি বিপেল জিকাটো বা চৰকাৰ বনাটো কাটা 100%। আমি যেটো জানো বিজেপিৰ পজিশ্যনটো আজিৰ দিনত বিপেলৰ নেক্সটতে বিজেপি এন্টায়াৰ বিটিচিৰ যেটো পলিটিক্স ৰাজনীতি ইউপিপিএল 0 হাৰিছো মই ক'ত হাৰিছো এমপি ইলেকশ্যনটো আমি জিকিছে এমপি ইলেকশ্যনটো আমি জিকিছে বাই ইলেকশ্যনটো আমি জিকিছে मोनसे फोसावथाय दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय लानानै फैदों इउएन एकाडेमि दतमा फरायसालिया केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं बे बेसेन नाङै मुं थिसननाया मार्च दाननि 31 अक्ट'आव जोबथा सान आरो हिनजावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेलनि फेसिलिटिसबो दं नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला 31 मार्चनि सिगां मुं थिसननो हागोन नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 7002660387 नङाब्ला 9365913183 नैबे जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन